a sole a gone molato ka ona a sebopego se a re gorogile prof. Ya a ke go leboge malome ka kapa ke leboge thata ge modimo a sa re lotile ge e sa le re kgaogane ge e le molato nka se re o bone ga se be ra o bona re sa tsogile re sa gata tala e bola magagešo ke tamiša ka difokeng batheeletši bao ba theeletša go radio ya gaborena ya ka mehla le matšatši ya go aga malapa ke dumediša baruti ba porofeta mangaka a gaborena a setšo moroka o re phiaphia diatla tameng ka magaeng ke dumediša mangaka a setšo ka go fapana a go ke mohlaolang magagešo ke a le dumediša re fihlile ke rena ba ke a le dumediša batheeletši ba motse community radio station ke a le dumediša ka mafarahlahleng ke le moroka ke re thobela ke bue magagešo ke dumediše balli ba batlileng mo dipitšeng tša gaborena tše kgolo tša go kgabakgaba tša go apea ke banna le bokoko ka kua magaeng le batheeletši le babogedi kgole le kgausu moroka wa letama re swantše re dikišaneng pitša e malome ka kapa ba tla re ba sa titsebiša ka morago ga go fetša go bofa melao ya kgašo ke tla no re mantšu a mabedi a mararo ke no ba ke swere molaetša fela A gone bothata moroka ke ba gamang ke baga Mokwena le tšwa kae ba ga Mokwena re tswa Dennilton Zenzele Zenzele Dennilton ya le ka titsebiša gore ke mang wa ga Mokwena nna ke nna Sebolelo Mokwena ka Dennilton Zenzele koko nna ke nna Makoma Mokwena ka Dennilton ke bana ba ka ba alright abuti ke nna Bigantsa Mokwena Dennilton Zenzele okay ya re ka thie re hlompheng polelo ba gešo sealemoya ga se amogele mahlapa ga se amogele mantšu ao a lomelago lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang mo e swanetše e be lentšu le e leng gore le tla re ge le fihla tsebeng ya motheeletše la a dula gabotse la se lomele sa mafelelo dilo tše le di bonang mo ke di-camera tše and then ka mo ke ka radiong ya Motse community radio station ye e gašang ka frequency lehlo le theeletša pitšeng tše kgolo le le kua gae koko le kwa batho ba tlile ka mathata a bona jwale le kgone le ba theeletše lena kgaetšedi ya ka wena ke a tseba gore o na le founu ya smart o tlo o bogela gore hei bona mo ba reng ola o dia jwale le kgone le ba bogetše wena ngwanešo lebaka la di-camera tše ke gore di be gona e no ba fela gore go ne le batho ba bangwe ba kgahla ke ge batho ba elwa go jwa le ge le ba ga Mokwena le le mo ba bang ba ga Mokwena šetše ba founetše ba bangwe ba ba botša gore šibawe e tla re ka moswane ba boa ba founa gape ba rawa gape o ile ngwana bo dia jwang ola o dia eng ga di eng family ya tšwela pele ya lwešwa ke maaka a e le gore ga ba bolela jwale ke lona lebaka la gore di-camera tše di beng gona ba gešo mabaka a gona kua ntle re a kwa ba bolela batho na re a tsebe re tseba le ke fetšang go le bolela gone jwale kgaetšedi ya ka ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana pele ke tla bapala setsopolwana mo professor Moremi o tla fetiša molaetša o a o swerego go batheeletše le babogedi ke moka kgaetšedi ka tla tsena ditabeng a re alela tšeo di a batlaišago moroka malome ka kapa ke a leboga magagešo kgole le kgausu mo le theeleditšego radio ya gaborena ke moroka a bolelago fa magagešo ke kwele bohloko kudu maloba ge re lata medimo ya gaborena ya kua ga Makgopa re lata ka kua polaseng ke hweditše go na le dirapa tše dintši tša batho then dirapa tše dintši tša batho ntwa go kuša bohloko ke gore di kgausi le noka ya Lepelle go ya le ka mokgola ke boneng ka gona seemo se le ka gona ke kreile se hlobaetša kudu mo e leng gore ge re ka se tlhokomele batho ba le ba modimo ba tlo go gola ke noka a re rateng batswadi ba rena re rateng botatemogolo wa rena re rateng bokoko wa rena
ke mo ke reng ka mokibelo mo laholong mo ga Matlala ke kgopela batho ba e le go gore ba nyaka go lata bahu ba ga bo bona ba tle ba kwe maele a gore ge re lata mohu re dira eng le eng le eng le eng ka lebaka la gore go kuša bohloko. Nna ke rena mangaka re sepelang re tsena ka gare ga dithoga re bonang tše di diragalang go family ya ga Modisha family ya ga Makgopa ba bangwe ba e leng gore ga ba lata ba ga bo bona ka kua tšhimong ya Makgowa ya Gampolo santse ba notla batho ba re dule fase le bona re ba fe maele ba ga Makakola ba ga Morare ba e leng gore ba tseba le bona ngwana bo bona o gona mola ba Morare ba ba tswang kua Rustenburg le bona santse ba notla magageshu modimo ya bolena o tate mogolo wa lena bokoko wa lena ge ba šetše dipolaseng le tlo bola go thekga metsi la alafa bana la leka go thibela mahua ka seemi lebaka le legolo ke gore a gone gore o ka ga motse o mobotse tatago a le kgausi le go tšea ke noka tlhokomelang bahu ba bolena ba gešo ge e le gore ke dikgoro di a tseba di beakantše di nyaka go lata motho goba ba palelwa goba ga ba tsebe gore motho ba ka molata jwang ka mokibelo mo ga Matlala mo le nongwadisha and then ra tla ra le thuša fela re tlo tšea palo ye e badilweng ya batho a re tlo tšea batho ba bantši go hlakane le gore go ne le mathwasana a swanetšeng a ithute ka tšatši leo re tla beng re ba ruta ka go tšea motho gore go nyakega eng le eng le eng gore go sa sege ba gahlana le seemo sa go swana le se bana ba batho ba tsebe gore ba bereka jwang se ka kry-a o no ba ngaka o sa tsebe le gore motho o tšeiwa jwang go nyakega eng. So ke gopela gore meloko le metswalle ba ba tsebang gore bahu ba bo bona ba ba šeile ka gare ga dipolasa dinageng maropeng mo ba thutileng gona a ba batametše bahu ba bo bona mo ba dutše go gona ka lebaka la gore le dira mediro a le ba botše selo le theeletše bana ka bona a le ba botše selo le ba jwetša ke bana a le ba botše selo le hlakala ke mahu a le ba botše ka lebaka la gore le palla ke go tsena ka kua se ga bolena bahu ba bantši ba tlo tlaiša bana ka lebaka la gore motho o belega ke motho o belegwa ke motho o ka se ngale lebitla la mmago go bala kokwago o tepakela mathata o tepakela madimabe taba ye ke e bolelang meloko le metswalle ke a e bušeletša ba ba tsebang gore ba šeile batho ba ga bo bona maropeng ke a kgopela romelang batho ba babedi bao e lego gore ba tlatla ba kwa ditaba gore ge re lata batho ba borena re bereka jwang ke go botša ka ba nna ke ba boning mo e leng gore re tšeri ba borena ka bona re batho ba modimo ba ba šetšeng mo go tlo diragalang ka bona ge ba ka tšea ke noka tšatši le ba reng le o ba lata le o ba tšea kae mabitla go mmetše jwang go mmetše mehlare godimo ga mabitla ao motho o bola go tsamaya tsena dinoka hlapa futha orela ria dilo tše ka moka dilo tša gaga di loke gobane boloi bo tlogile mo go yena nto e šetšeng ke tee ya gore motho o reeletšeng ka yena o kae o mo direlang motho o reeletšeng ka yena re na le difamily tše e leng gore di na le mathata go a lwewa ka mo difamily romelang difamily tša bolena di tle di fiwe maele then batho ba tlo tlang kua lebaka la gore re re go tsena mojako ke 200 ke lebaka la gore ke batho ba bagolo ba bang ba batlang kua ba hloka gore ba je ka gore nthoela la ke tlo tšea msagare ka moka so ba tlo tlang kua re tlo leka gore go be le se ileng gore ba sija gore ba kgone go thietša ene go botlhokwa kudu gore kgoro pele ka dira selo e go nyakišiša ntowe e dire nto e ikwešišang e tsebe gore ya go dira eng gona wae ba swanetše ba late motho go na le ditlamorago ge o šeile tatago goba malome yago goba ngwana genu ka gare ga ditšhimo tša batho
a gone gore o ka ga ntlo e botse dintlo tša batho ba bangwe di a fofa ba fela ba re ke nakwela ya mamogasho no le aga dintlo badimo ba bolena kua ba leng gona ntlo tša bona di phušogile then ge moya o etla ba thoma go senya ka gabo bona ba thoma go senyetša lena ka gae bana ba nyaka go ba le dikgwebo tše botse ba diage ge moya o etla o tšea kgwebo e la gagwe ntlo e la o e yagileng o e beela ka thoko so go lata badimo ba bolena go bohlokwa bangwe ba shaile masea a bo bona marope ene mo ba shaileng gona ba shaile le batho go tlo diragalang tšatši le lengwe lena le dutše le lekgoro le fele le re mothola ga a netaba ga a dule ka kua dipolaseng tšeo le sa tsebeng gore lo tsenaneng go tle motho o e leng gore ke sedupe goba motho e leng gore mo gongwe a tsebe ka go tšea motho a tla kuke yena ola wa bolena a mo tšea motshediše no ka moiše dinageng tša kantle batho ba bantši ba sa tlo ba ka gare ga mathata go ya kua pele ka lebaka la go tšea taba ya sedimo sa bo bona ba e beele ka thoko ge o ka lebelela matšatšing a bolekgono re boloka bakhu ba borena ge re fetšo ba boloka re sa netaba le bona re ya ba tlogela re re no go lokile ba re dirapeng a go iwe ana o ka tlogela mmago wa senya ke go tseba re mo a dutšeng go a kolomakiwa wena o dutše ka gare ga lapa gore lapa lo o leng ka go lona le clean so batho ke a ba kgopela gore ba ipatametše ba e lego gore ba ne le kganyogo ba e leng gore ba ka gare ga mathata a e leng gore ke a dikgoro e kwa ebile a re ba patadiše tšhelete go phekola re re 200 o tlo kwa gore bohlokwa ba go tšea medimo ya geno ke eng ene le lekgoro ge le ya go dula fase le o dula fase ka ntwe le kweleng le ikwišišitšeng le tsebang gore ge le tloga mo le o dira lapa la gona ke le lefe ke gahlane le mathata a mantši tabeng ya go lata badimo batho ba no tšea diplastikana ba tšhela mobu wa mabitla ba re ba latile batho di-taxi di tsamaya di gobatša batho ka lebaka la gore motho wa go tšea tate mogolo wa ge ka taxi a tsamaya hlehla le mobu e leng gore ko a mabitla ka gare ga taxi a re o tšere mogalabe o mo iša ga gage taxi ela ge e tla kua pele e be le tlhakatlhakano gobane motho o mo rweleng mo sa mathomo a o tsebe gore bitla la gage le berekilwe sa bobedi a o tsebe gore motho o nako a fetše hlokofala go beile letšwa na ke di-family tše ntšhi di latileng batho ba re ge ba fetše o fihla ka gae ba fela lebaka ke gore ga ba ne tsebo ya gore motho before o molata o swantse o molekole o nyake go tseba gore motho o ga a kotsi gore re mo tliše ka mogorong na go na le botate mogolo ba ba belegang botata go rena ba e leng gore ba boloketše kgole ene ba nyaka go tla gae nto bohlokwa ke gore na mokgalabo ga re molate a na mo a leng gona o dutše ga botse na then ge e le gore mokgalabo la ba mmeetše letšwa and then letšwa le be le lebeletše family re le change direction gore mokgalabo a kgone go tloga a ye dikgorong tša gabo ka lebaka la gore a gone mokgekolo goba mokhalabe wa kgoro wa ka dulang ka ntle ene ye nngwe ye e leng gona ke kgwedi ye e leng gore dikoši a se tšentši ke tlo ruta batho ka malwetši re tlo alafa batho malwetši ba e leng gore ba tekemišeditše go fola ba e leng gore ba na le mathata ka nnete mokibelo batho ba e leng gore ba tshwenya ke di-asthma malwetši a borena a ba felang ba bitša malwetši a diswikiri o no makala o thibana o sa kwešiše gore ga botse bolwetši ba gago keng ke kgopetše ngaka ya sekgowa go hlalosa malwetši ao ka botlalo gore batho ba ga borena ba kgone go kwešiša ka gore go ne le batho ba e leng gore ba nwa treatment ya malwetši ao mara ga ba kgone go ka kwešiša gore a na dilo tše ba dinwang ke eng ke tša eng bolwetši boo ke eng ene ke mengwaga ba eno lebaka la gore ke kgethe topic ye ya asthma ke lebaka la gore go ne le batho ba e leng gore ba kgona go wa ba ne le lena ka mogae pompo e se gona go na le dilo tše le ka di berekišang fela le ka se di tsebe ntle le gore le ye go nyakišiša ka bolwetši bo ke tlo ba ke ne le malome ka kapa ntate mokone letsatsi
kgoro ge dilwa patalang tšhelete go tsena letleng le jeng le fiweng maele le tlogeng kgoro wa bolena e lokile le gabotse then ge ile re kgoro ye e nyaka ditaelo ke re tloga ka mowe re fetša go bolela le lena re tla tšea kgoro ra tseba ruale ye e nyaka ditaelo re ya go e nyakela ditaelo tša mohutamang batho ba tlo tlankua ba nyaka go a go latelwa medimo bangwe ga ba tsebe gore ba kae badimo bao ge ile gore le a tse gore le timeletšo ge le tloga mola ro le nyakela modimo o ra le bontšha gore modimo a le tshwenyang shu ge ile gore o na le asthma ge o tlile koo go a go tla go kwa go kwešiša bolwetši ba gago re a tseba gore go tloga mo treatment ya gago ge ile gore o e tšea le ba sekgowa a shi yona treatment ya gago ene rena re le batho baso ngaka tša batho ba baso re ya lafauang bolwetši bo ba asthma re dira eng then ge ile gore o ne malwetši a e leng gore ke ya disukiri a o a kwešiše o ne o kwa ba re o ne bolwetši ba sukiri o nwa treatment o nyaka go kwešiša gore sukiri ke eng why ke swantše mo gongwe ke hlabe everyday doctor e tla be e le gona ya kgona go ka go hlalosetša ene ge e le gore bana kgoro bo bona ya lwa and then ge e fetša go lwa bana ba sa boledišana malapa a thubega le kgona go ngwadiša go tla ba bang ba kgoro ba tla ba fiwa maele gore kgoro ge e le so swantše e sepele so nto re dirang re leka go hlola khutšo ka gare ga malapa re leka go hlola gore mathata a batho ba gahlanang le ona re se ke ra lebelela boloi fela re lebelleng gore go na le dilo tše dintše re di dirang tša sedimo sa borena se e leng gore ga re se tlhokomele se ka kgona gore bakela gore re be ka gare ga mathata swana le bankadimeng ba bangwe gona mo go na le plasa mo ge o ya Lofontein go na le mabitla manga mantši kudu ka kua gare ga plasa ela tene go na le malapa mantši a kgorwang ka dimeng a welang ke mathata medimo ye e šetšeng morago ka moka ke nakwa gore re late gobane ga re tsebe gore beng ba ditšhemo tše ba nagana eng ge ba ka nagana gore re nyaka go rua ditau ka mola ngwana gago ka nako o a ba jwa golofetše taelo ya gage re ga sepela ye go bolela le koko ga go batate mogolo wage go diragalang go tlo ba mathata magagišo a re tšeeng bophelo re be le ponelo pele re tsebeng gore re nyaka eng mathata ke a mantši a leng gona gone jwale ene dingaka ke tše ntši ene baporofeta ke ba bantši ene batho ba phetha ditaelo mara dilo tša bona ga di loke go bohloko gore o patele ngaka o patele sepetlele o patele moporofeta mara ga o fole gobane go ne le malwetši a e leng gore a kgona go hlola ke sedimo godimo ga mmele wa gago a e leng gore a ka se fodiše ke setlhare a tlo fodiša gore le phethe taelo ye e rileng ye e leng gore ya le gapeletša le baka gae gore le phethe so ba ba nyakang go tla ba neng kganyogo ya go tla go kwešiša goba ba bang ba ba amegang godimo ga malwetši a ke a bolelang le no founela nomoro 079 170 9862 079 170 9862 079 170 9862 ba le be ba nyaka noka mafello a kgwedi ya July ke tlo isa batho nokeng dibeke tše ka moka tše di latelang malwetši ka go fapana re tlo tsamaya re a beela matšatši a gona gore le kgolle re bereka ka bolwetši bo boso nna ke bereka le mangaka sekgowa ge o palla nna o bona kwa sekgowa go o palla wa sekgowa wa sepetlele ge o boa sepetlele o fodile ene ge ba fetša go refera sepetlele ba tlhokomela gore sepetlele se ya go thuša na so ke rela re taba ya balwetši ya gore o kry motho a ba jwa re nna ke kreye thušo ke ya sepetlele ba nompha dipilisi a ke tsebe gore bothata ke eng he ke ya ngakeng a ke fole dilo tšeo di swantše di fele ke kgwedi ya go alafana le malwetši re nyaka batho ba fole bana ba bannyane ba e leng gore ba ne le mathata a dithema
dilwana makgekolo gona ka mola gae o re tlang ke le thuši koko ke nako bjale ya gore re ko wena go rolla kang fela ga ba go bapalle se sengwe ka mola then re tseneng ditabeng ke a leboga malome ka kapa re ya leboga moroka molaetša a go ya setšhabeng a sa thulare a re tshepe gore ba tla founa ba buka ka mokibelo ba batamela gore ba tla ba kgone a go kgolega ka tšeo ba ratago gore ba ka kgolega godimo ga tšona maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka ke thome ka go dumediša bathegi ba dipitša le batheeletši nna ke le Mokoena Sebolelo ke rometše voice note ke kgopela thušo go lena mabapi le mathata a ka gae re na le abuti wa ka o ileng gore ga a dipsene ka mo monaganong since from 2023 abuti wa ka ke motho e leng gore o ba a rekišetša mothotsoko ga ba rekišetša mothotsoko ba rekiša dinamune le ditamati le matswai le di-skirboard yena le mothotsoko eo be ba kwane ka gore ga rekišitše ba tlo sherelana tšhalete e a e rekišitšeng so go fihlile mo e leng gore abuti wa ka le yena mothotsoko eo a ba sa kwana gore ba bakileng a ke tsebe go fihlile mo e leng gore abuti a ka a sa fa mothotsoko eo tšhalete ya gage o šetše a tšea stoko sa mothwela o se beya kwa gae o tšeela mothwela founu le speaker mothwela a tla a nyaka dilo tšela kwa go yena re mmotša re tšea dilo tše o di fe mongwa tšona abutaka ke motho e leng gore o na le manganga vele ge re mmotša re tšea dilo tšela o ba gana a gano fa mothwela dilo tšela mothwela a ngala dilo tša gage a sa hlwa sa dinyaka since go thoma gona mowe abutaka zanka a e ba right and o ba mo rekišetša le lebaki a zanka e ba right e ba motho e leng gore o goga korokot so abutaka a thomo hlakahlakana a thomo bolela a nnoši a thomo re bona re le batho ba mpe mo go yena a re ba re nna re mogapeletša go shera tša mapai le yena a re roga a re dutše le bana ba kwa bana bao ba bona ka mogare ga sekotlelo ba dutše ka mogare ga sekotlelo ba motosa ka maoto ba motosa le di-private part abutaka o rogana bošego ka moka le mosegare ka moka so re tše ra le ka ramotšea ramiša go ngaka tsoko ge re fihla kwa go ngaka tsoko o dutše 3 days kwa go ngaka tsoko then ngaka tsoko ya motšea ya mo tliša gae a re ba re motšee re miše sepetlele ke motho e leng gore vele yena ba sa nyake go phaka treatment ba sa nyake go ya di-check up ra motšea ra miša sepetlele ge re le sepetlele a re ba re yena ga ka ya sepetlele ga a tlo boa o tlo sepelela sa ruri ka sehlore sa mmona yena ga a nyoko o boela kwa go ntateola sepetlele o ba sepetšele mma ga ba fihla kua o rela motswadi o re o kgopela gore a mofe school bag ka mogare ga school bag be ba tshwere scaftine o kgopela school bag sela o nyoko ya aija then abutaka a tšea school bag sela a ya aja ga a fetše o ja mola a tšea school bag sela a se tlogela kua a tšhaba a fetše o tšhaba mokhwe mmaga thoma re ile motšheka ka kua o hwetša motho šolo o tšwile ka gate a sepetlele o tšhabile ga re wa mo lebelela šolo o tla kwa sekolong so since gona mo motho ekwe a timela 2 weeks o tšere 2 weeks ka moka se gona gae re monyaka re nyakana le yena ra ba ra ya police station ba re nyakiša yena rena be re dula ka Tafelkopo ga bomma ke Tafelkopo so tšatši le lengwe ke ya mmerekong ka kopana le yena
ge ke kopana le ena ka founela mma ka mmotsa kare abuta ka šolo o tla kwa sa etela motetema namela o tlo mo tšea ma a dira ba founela maphodisa a molata le maphodisa so a motšea ba ya gae ge ba fihla gae ge re mmotšiša re o tswa kae o re ba re yena o ba le mabologolo re re o bo o ya kae o re ba ya go tatage Pipiras ka maoto o re ee and ke motho e leng gore o rata o ngala ga ngala o sepela ka maoto a mind gore ma yang ke kgolo or ke kae okay o bile kaone yona nakwanewe a ba kaone so go tloga mo abutaka a tšatši le lengwe ga tsoga a rogana le bomamogolo ba ka re ba re bošigo ba mo dira dilo tše snacks ba le ka go robala le yena ba motosa ka maoto ba motosa ka di-private part a tloga a ngala gona mo Tafelkop a tla ka mo Dennilton ka maoto ba re founela ka mo ba re abuta gago o tlogile o ngadile ka mo gore o ile kae nna re tsebe okay ra dula 2 days 3 days re nyakana le yena ge re sa dutse sokgwe go atla koloi ye nngwe e motliša ka mo gae go tloga mokhwe abutaka a le ka mokhwe le gona a o rogana bošego bo ka moka o kgone o rrela a re nna nka le roga le bile lena a le mpotse selo a le bolele selo la ntlwaela gabotse ke lena ba le romang batho gore ba re dutse ba di riang mo mmeleng wa ka okay a ba kaone abutaka so malobanyana mokhwe ke mrela ke re nna ke tlo ngwalela dipitšeng tše kgolo ke nyakotla ke sepela le wena o dumetše ga a dumetše sokwe maabane bošegong ba maabane ke mrela ke re a ke re kwane ka yona tabe ya go ngwalela pitšeng tše kgolo o re ee re kwane so ke ge ke mrela ke re bošegong ba lehono then a dire a lala a bolela nnoši ga a bolela nnoši a rogana re ba re rena ra motšea re miša kwa pitšeng tše kgolo ra tseba gore ke eng ntho e re ikwanelang ka yena go na le ntho e re ikwanelang ka yena le bona batho ba pitša tše kgolo motho ekwe bošego o laile a rasa ka bothu a sepela a fetše o sepela ga re mlebelela o ba subela kwa tlase gore o ba ile kae a re tsebe go njwale ge re tlo ya pitšeng tše kgolo šoa tsena ra mmotšiša re o tswa kae o re ae nna ke shapo ke morela ke re jwale ga o sa sepela le rena o re awa nna ke sa sepela le lena nna ke tlo ya kerekeng nna ke shapo gona moo okay abutaka ke motho ile ke bo abuti baka ke batho ba e leng gore a ke re ka gae masogana ke batho ba e leng gore ifo ba batho fela bo abuti baka so ba bang ba bo abuti baka ba ithu ba hlokofetse ba hlokofala ka mokgwanyano mongwe sokwe o mongwe wa mathomo o tepolaile then le ye wa bobedi o nwele poison so ba re šetšeng le bona ba ithuba le bona ba na le bothata ba gore ge re thoma re dutse le bona motho wa gona a re yena o tlela ke kgopolo ya go tepolaya gore bothata ke eng na re tsebe re šetše le bo abuti ba ithu ka moka ga bona hao ifo ba batho fela na re tsebe gore bothata ke eng ka gae a go loke selo go sa loke selo sokwe mme motswadi le yena ga thoma re o a dira bana ba gage ba mo fa problem go njwale ye mongwe o kwa Tafelkop ka mo gae ka mo ga atle ga re thoma re atle ka mo ga a nyoko o tla ka mo ke gore bothata ba gage ke eng na ke tsebe nne ande bothata bo šetše ba aparela le mo baneng le feditše o boletše ka o bo abutiago wena o right a go nento e go tshwenyang e leng gore o ka duma gore moremi a ka go thuša ka yona okay le nna ke na le ngwana ngwane wa ka wa ntlapa
ntwe e leng mo go bo abuti baka o ka re e šetše e affecta e tsenelela le mo baneng ba rena ngwana ka o kgone o tsoga frugo ga a tsoga frugo o a sepela o fotsa maspela a tlala strata gore o ya kae a ke tsebe and-e a na taba le dipuku tša gage ga ana taba le dipuku tša gage ke thoma ke mmotsiša ka ke morala ke re la ngwala kganwene ga o bale na o re aowa nna ke a bala o ga boa sekolong o tšea dipuku tša gagwe wa di kgothola mo mpeteng e ba o ka re ke motho o ka reng o ba bala and ngwana ka ga a tšhabane le ka dilo tša gage tša sekolo o adimišana ka di-coolback le ga boa sekolong o hlatswa diaparo tša gage lata o tlo di tšea sola di beile kwa gore di dula ka kwa ntle or di dira jwang a ana taba le tšona a ke mokwešiši gore o phela jwang ga nka morela ka re ga go santse ke motšee ke meiši go mothotsoko wa ngwana ka wa dira ka moswana ga gona frugo o tsoga a tšhaba okay e re ke feleletse mo tabeng ya abutaka abutaka ke motho e leng gore wa goga o no goga korokot so ga sena motsoko o kgone o fihla ka gae ga nyaka tšhelete wa rogana gore le nayo o ra le nayo a nyoko o tseba gore le motswadi a gage ga a sa mmona jwale ka motswadi nne a ke tsebe ke tlo re wa titira ore ke ntho e leng mo go yena a ke tsebe. Okay. Mmagorena koko le gona ke gona morwedi o fetša go bolela mo mathata a barwa ba gago ba e leng gore thu e tepolaile ba babedi o mongwe šue o be a rekišetša mothotsoko ba kwane ka mogo ba kwaneng ka gona ka moraga gore mohlho mongwe mothotsoko owe a feile go phethagatša ka mokgobe ba kwane ka gona a mo tšeela stoko le founu mothotsoko o kwa kae nna ke motsebe gore ga botse kwa kae bana ba ba dula kwa gae Tafelkop nna ke dula mo Tenelteng kgaetšedi yaka kwa kae mothotsoko eo ka re ke motswa ka ntle ka mokgo nna ke kweleng if maybe a ke wrong o e ka ba mofaladi abuti ya go wa mathomo o tepolaile ka eng ka thapo o itekeleditše wa bobedi a nwa poison ga le tsebe gore ba be ba selekile keng cause ye wa bistuye ke motho e leng gore before a tepolae o ba nyoko o bolela mara ga go santse a bolele awa wa emelela right koko mathata a hlagetšeng barwa ba gago ebile a sa tswelang pele go hlagela barwa ba gago a hlaga ka lapeng la gago o ka rata go tlalletša kgaetšedi ya ka tše dife mohlomong go ne le tše a sa di tsebeng tše lwena jwale ka motswadi di go tlabang ka lapeng la gago kapa mo bophelong ba gago tše o ka ratang gore ngaka moremi a ka go thuša godimo ga tšona koko nna ka moka lapeng laka le bošego a ke robale bošego aowa mlapa lela laka a ke tsebe gore le na leng la ga o sepela ka moka ntle ka moo ka re go na le ditšo o di ratang ka maoto ka moka ntle mo diarateng ene bana ba le baka le nna ke a tlabega gore why bana ba ka ba sepela ka bona mokgo ba sepelang ka gona ke šaletše ke bana ba babedi fela ba bašimanyana le bannyana ba babedi fela bana ba ka ba tshelela ena a ba ntirele selo ka mokana ga bona ka ntle ga ba kudula go le ena ye ke no dula le ye fela le ena ye wa le go kwa gae ko a ile bašimanyana ba bona ba ntirele selo bašimanyana bana ba ba ka ba forpa ene ba tsepela ba le ba bagolo ke kgopela thušo mo go nna ge le re a le roba le koko go diagala eng mo bošegong ka kua gae
o kry-a bošego gore tu mo godimo ga ntlo tu ka nako nngwe ka gore ba phoša leboto ka nako nngwe ka re go sepelwa mo godimo ga masenka ene le ngwane wa kae ke na le go fela ke molora ge ke molora yena a le ka mo morago gaka nna ke le ka mo pela ga gage like e ba motho o mo šupile ka sethunya ga go santse a mothunya nna ke a mo šireletša ke ba ka pela ga gage yena go ba ka mo morago gaka ntho engwe le ngwe e ke ilorang ka yena nna ke ba ka mo pela ga gage yena go ba ka mo morago gaka so le tšatši le lengwe sa le ka re ke robetše ga ke robetše so gwa tla mogala jo mongwe mogala jo ke a motseba so mogala jo o itse go fetse o tla mo ditorong o tlile ka jwale ka toro ebile toro kgane a se toro ke ntho a nnete mogala jo o itse go fetse o tla a ntshwara molala ga fetse o ntshwara molala then gwa tla bana ba gage o mongwe o ba ntshwara magetla so o mongwe o a ntshwara maoto ga fetse o ntshwara maoto mogala jola a nkgama ga fetse o nkgama mokhwe ka re ke a goeletša ge ke fetse o goeletša mo voice ka be isa kwagale then mogala jola o ba le sure gore o nkgamme cause le nna be ke tekwa gore mogala jola o nkgamme o feditše ka ga nna so mogala jola o itse go fetse o nkgama so a sepela a fetse o sepela a ema mo lebotong ke mmona ga fetse o ema mo lebotong be ke robetse le mma ka nako eo ke ge ke thoma ke re ke bitša mma mmela ka o le lamo le molalo ke palela ko go bolela ge ke thoma ke re ke a mmitša so like voice ka be isa tswe gabotse ke re ke a mmitša gore a nthuše ke tšere nako gore ke mmitše ga ke thoma ke re ke palela ko go phetoga itse mola go thomosa ka tokologa ge ke fetse tokologa ke sena maatla ka wela mo fase ge ke fetse wela mo fase napile ya ba gona a nkwang ga fetse nkwa ka morela ka re gape nna go tlile batho ba nkgamme ene batho ba ke ba bone ke mogalajo o sepela le bana ba gage so mogala jwewe ka moswane frugo batho ba lebe ba le sure gore ba nkgamme ba mpolaile ga ba fetse go nkgama moko ka moswane frugo batho ba le ke ge ke palela ko go tsoga ge ke re ke a sepela mmele ka wa baba wa gana mmele ka ke ga mma andala re tsoga o sepele o ska na polaitša batho gore weni ba go bekišitše bošego then ka tsoga ge ke tsoga batho ba le ba ntlotše ka lefestere a ke tse gore motho e ba hatepoditše gore yena o mpolaile bošego o ba mpolaile gabotse yena o sure gore o mpolaile and ntho e ntletše gabeše ga intlela e setoro and a se toro nna batho bao ke a kgono ba bona le bošego le ka mo jarateng ge re thoma re sepela o kgone o sepela go thoma gore wa gata mo fase o ka re lotong la gago le la saka le lengwa a lekane le lengwa le e ba le legolo le lengwa le e ba le lennyane na gore bothata ke eng a ke tsebe be re kgopela thuso alright jwale a re kweng abuti a lena o jere founu ya mothotsoko o jere ditamati tša gage di kae ditamati di tafolkopo di sa le tafolkopo le gone jale awa a ke bone gore o ka re ba di lahlile cause ke tabagale ne motho wa motswantle o ka yena gone jale a ke tsebe gore o sa le gona tafolkopo because no rena a re sa dula tafolkopo re dula ka mo Dennilton mara le a e bona gore setlhare sa abuti ke go ya go kgopela tshwarelo mola go motho la tšereng founu wa gage le stoko sa gage ka gore le go ya ka tlhaloso ya lena le bolela gore dilo tše dintšhi di thomile mo go abuti ka morago ga gore a tšee dilo tša mothotsoko ola ene a gane ka tšona le ge le moeletša gore maranke bo mo fa tšona yena a no tšwela pele a gana jale gape o ka re sehlare e tla ba gore go nyakege mothotsoko owe and then abuti a mo kgopele tshwarelo
a bolele gore na o nyaka eng gore a swarele abuti ge e ka ba o ne le seabe mara ge e ka ba ga a ne seabe moroka o tla bona gore pholo ya abuti e dutse godimo ga eng mara ge e ka ba motho tsoko o ne le seabe e tlo ba mathata gore abuti a fole batho ba ba go rekiša ba bafaladi tlogelang go tšea dilo tša bona le seke la ba patela a re ba dia jwang mara gopola ka wena o ne le stoko motho a kolotiše stoko se fele ge o swantse o ye go stoka batho ba gane go patela wa e bona re pelo ya gago e tla ba bohloko jwang jwale o mongwe o ka yena mang abutaka o mongwe o dula Tafelkop mo ebile ga a tle yena mo okay bafana nko tšee le kopelwana le o le phušetše ka mo go wena gannyana ya o ka re number 3 tla ba shapa bafana ba ra o tsene sekolo ge o tsamaya o no tlala tsela bothata ba gago ke eng a le nna ke tsebe ga ke tsebe a kgone dula gae bele ke no tsena katso ka change katso o tswa o nnoši goba o tswa le ditšhomi ke tswa le tšhomi o a kgoga wa go o ne mengwaga e mekae ke na le 16 years go tshwara 17 o thomile kgoga o ne mengwaga e mekae ke thomile ngwaga go feta o ne le 15 15 jwale o reka ka nkwa e bafana ka gore a o berekene kwa e nyaka gore o e kgoge kort ke na le tšhalete ka e reka mara ke sena tšhalete a kry go ditšhomi tšaka wa e o kgoga le nna ke tsebe o ne o bona o kgoga wa lemoga gore o swariša mmago stress ga ka mara ka lemoga o thomo o tseba go njwa le gore o mo swariša stress go ba le before o e tla mo bo o tseba gore o mo swariša stress be ke tseba before ke tla mo and then wa leka go ilokiša ka tsela mohuta mang gore mama a se ka swara ke stress a ka leka gore ka zama ke re ka tlogela wa gana o palela ko go tlogela kwae o dira grade man grade 8 ka 16 years okay o goga le lebake bafana o tlo bola mmago ka pelo gopola gore mahu a mabedi a fetileng mo go bo malomago plus mathata a swereng o mongokhi stress sa kokwago le mmago se enough ka mathata a bale so wena o tsene lineng ya go ba o keletša stress go ne dilo tše dingwe moroka baswa a ba tsebe gore ngenile o ka se dumi motho wa go kgoga batho ba go kgoga ba hlaka ke na le tumelo ya gore motho o mongwe le mongwe wa kgogang o duma go bona a tlogetše go kgoga and then ga go kgonege ga go ne motho a leng proud gore yena o a kgoga and then motho o sa duma batho ba e leng gore ba nyaka go tswa ka gare ga ntwela le yena o sa tsena bona mfana o na le 16 years o dira grade 8 o kgoga kwae o kgoga mošwang wa matuba ga go ne gore bophelo ba gage bo ka tle ba 100 it's either bo tlo ba 100 ko tseleng mara ka gae bo a ba bad because e molaleng gore go ne le tše dingwe tše dintšhi tše e leng gore ge ba mokgalemela tšona a di dire ene line a šitšeng a e thomile o tla palela ko go fetša sekolo mošimane ene ga a palela ko go fetša sekolo o ya go phela jwang o bereka kae yo ba monna mohuta mang ka gore go njwale go sa le monate a kere ga ya sekolo ma sa mo kheriša o kgona go reka kwae ka tšhelete a kherang ka yona
stress se a se fang mmage ge se ka bolaya mmage o šhala jaaka e tšheleta go kera ya gore a kgone go reka kwae gape stress se a bolaya wa kwa gore mogekolo le kgaetšedi ya ka moke stress sa bahu le ba tepolaileng polase o wa gone jwale se a ba imela and then yena o tla letša stress se la o mowane o tla betha ke stroke a kwa ka baka la pelo fela because ga gone motswadi wa ka dumelang kapa a thabela kapa go kgahla ke go bona ngwana gage a dira tše bana ba bang ba sa di direng Moroka. Alright, ake go leboge Maubane. Ke le lebogeng ba gesho. Mathata a lapa le ke ya mantši ene ke ya magolo ene a kwiša bohloko ene seemo se a hlobaetša ka mogare ga lapa. Kgaetšedi ya ka papa go lena o kae? a sanke ka nyalo Ga wa nyala koko? a wa sanke ka nyalo ile a pala ke le ka fotepelegela bana ba baka ba ke teka gela le bona. Alright. Koko ma lapa la gago wa tseba lapa Mm. a se gantši le ka no ba le mathata. mm Ge lapa le ba le mathata re santse re le nyakišiše gore phoso e kae. mm Lapa le la gago o dulago ka go lona o le bitša ka fane ya gama ke bitša ka fane ya ka ya gagesho ya geno ee ba go begetše lona. aowa ka a bang begela Ee, go lebega goda sa le ba ke bampotša ba re swantse gore ko lebega gagesho mogolo ke gagesho ko bega ntse alright. ke lona ke a tseba gore swantse gore ko lebega gagesho mogolo ke o lebega gagesho Alright. Koko o hlokofalela ke bana ke ba gago bana ba ba bolelang ee ke bana baka o ba jwetša ke bana mm mo bophelong ge mathata a sa hlela wena batho ba bangwe ba ka sega goba ba bona o ka re o no ba o sa šetše a se ora o šetše ke nyaka go no go lemoša ya mathomo ngwana ga ka tepolaya ka thapo la se morobadiši o tlo tšea ba bangwe ee ngwana o ka mogare ga lapa o tshwenya ke bothata ba go lahlegela ke mogopolo. Batho ba bantši ba tepolaileng ka dithapo go ka nyaka history ya bona gabotse ba ba faketše lefofonyane la nakwana dilwana tša nakwana tša beke tša 2 days tša letšatši motho a fetša tšee thapo a tepolaya. Ge ke theeleditše sesi ka mola sello sa gage ga laolla ka dilo tše ntšhi ene tše di diragalang ka gare ga lapa la gago. ee ke nnete Jwale ka motswadi ke rata go go thušetša bana ba gago ee le ge e le gore ke a tseba gore seemo sa go thuša ga se nape se le bonolo fela ke nyaka kgodu ye e tšwang go lerotse gore ditaba ka gare ga lapa la gago ntle le go kwa sesi koko wena o tla ba ke eng ka mola gare ga motsola wa gago. ka mogara motswaka Ya aowa a ke robale mo bošegong a ke robale a ke tsebe gore go riegang alright a o robale go diregangwe a o robale o felela ke boroko ga o robale o swara ke digateledi ga o robale o lora toro tše mpe ga o robale batho ba kitima ka godimo ga ntlo ga o robale go diragala a ke robale o kry-a mmele wa ka wa baba ee mmele wa ka wa baba vele sentse go tlhokofala wo wa mafelelo aowa vele le ntweng e ke le ka ba ka tshwara le ke pelo. alright o roba o tepolaetše kae ba le ga itafolkopo ya ee nna ke floko ga ba mpitša foro go na le morodi a ke mogolo a ba mpitša ba re tla mma a ke re tšhelete yona e dule le motho a ba mpitša ke fihla ka gae ke kry-a vele ba re o sepetlela a re ya ka sepetlela vele o hlokofetše moredi a ke ga founa ka masalla o hlokofetše
ke nyaka go thuša fela before re ka tsena ditabeng tše ntšhi re swanetse re tšee sedimo sa gago re se bea gabotse gobane mo go na le ntwa e kgolo wa bona koko motho a bolae ke batho ba ba sa mo tsebeng ene motho a gone motho a sa mo tsebeng a ka mo tšeang a lwa le ena a mo fenya ene batho a ba no tsena ka gare ga lapa la gago ngwana wa robetšeng goba ba ba bolailweng ka mokgwa wa gore ba bolaiwe ka dithapo le tše dingwe a ke nyake go go botša maaka koko a ba raite mo baleng a gone gore ba ka robala sesi go ne kgonagala gore koko ga a tloga ka gabo a ka no ba a tlogile le meleko a eya ka gagage cause gona kwa Tafelkop kwa re tswang le gona bana ba gae be ba sa dule gabotse from gona kwa ga kokwaka a gona boroko Tafelkop a se pleka go bapala Tafelkop ke pleke e boima Tafelkop ke pleke gore go dula go yona o phete ditaelo Tafelkop ke pleke gore go dula go yona o ditšhireletše wa kwešiša re bila le ditori tše ntšhi tša Tafelkop mo re a itseba gore Tafelkop a se papadi ke pleke e nyakang gore motho ga a dutse go yona a te tlhokomele ene Tafelkop ke pleke e leng gore go thotha o ya nageng ye nngwe nyaka ngaka e bereke motsollo jaaka mo dišale ka mo gobane nako nngwe koko a ka no kry-a re ke tšhaba ka gae gante o kuka lelo tšela o a le tsona mo go swa mo a yang go na le thokolosi e ba e sepedišang le motho go na le thokolosi e ba e beyang ka gare ga seleng go na le thokolosi e ketimang ka godimo ga ntlo go ne thokolosi e ketimang ka ntle ga jarata dilo tše go di tloša mo mothong ditaelo tša gona a di swane di a fapana and then go na le thokolosi ye e leng gore mmereko wa yona ke go kitima le bana ba gago go njwele gape go ka lebelela buti go ne batho ba bangwe ba goga mara o ne kgone o bona gore motho ga a dutse fase a nagana wa bona ka ga ya gone dijo a gone wa berekang a gone o e leng gore like o emiša tlhogo gore nka re nka mmerekong tene motho le yena o ketse stress sa gore santse yena no goga a feile lapa le la mmago le na le kgatelelo ene kgatelelo ye e leng gona se la itse ya ganyane go na le kgonagala gore mokgekolo koko ba ka be ba mmerekile ka gore a hlake mo bophelong a tlhokofalle ke bana mo bophelong a se ka teketla ka selo mo bophelong a batla a bua bolae ke bana ba gage ngwana wa go latlhegela ke mogopolo o kotsi go dula le yena ka gare ga lapa la gago and bana ba gae especially ena abuti wa ka e ba pata gore go fetša hlokofala ye mong re ba le dingangišano tša gore o yena o hwetša re o bolaile ke mamang o bolaile ke mamang a šupa bo auswa gage ore a šupa bo abuta gage a re o mmolaile no ga thoma ga rogana o na le go fela a ntšha mantšwa gore yena yela a robetšeng o na le go fela a ntšha mantšwa gore o tšere tšhalete tša gage wa bona o wa go babiwa kudu wa go latlhegela ke mogopolo ga ke nape ke wara ka yena gobane ke molwetši wa nyakang gore rena re mo naganele re mo thuše ntwa e ntshwenyang kudu ke gore a na ba robetšeng ba šireleditše keng lena ka gare ga lapa le šireleditše keng gobane wena wa sokola ene ka gare ga tshokolo wa gago o sa na le stress se seng gape bafo o swanetše a tlogele dilo tša di dirang go ne ngwana mongwe a lebelela seemo sa gabo a se ka lebelela gore ngwana ga mokete o apara jwang nte o e bolaile bana ba bantši ba bolaile ke gore ba te compara le batho ba e leng gore ga gabo bona ba tswela pele ge o le ngwana bana ba bangwe ba apara diaparo tša go tura wena o senatšo te kamogele and then tsena sekolo and then tla o dira diphetogo ka mogare ga lapa diaparo a
a dine mogolo o mokao mo e leng gore like o ka gapeletša o tsena sekolo tšona aparo tšela o dinyakang wa tla wa bua wa di apara mara grade 6 o kgoga lebake ebile o bo bue gape kgoge dikwae nakwa dibuka yo baneng gona mo nakwa go nagana tša ka bophelo ba gago yo baneng gona mo nakwa go bona gore family ya gago ya fela yo baneng nakwa go bona gore ka mola gare ga lapa ka mola ke nna nka tlišang diphetogo go na le malapa a mang diphetogo di ka se tliše ke batswadi di swanetse di tliše ke bana gobane motswadi o kgona go godiša ngwana go fitlhelela mo a kgonang go bona rena ke paletšo ena go sa le gore nka bereka koko godila le so re ka se nyake go rae mmerekong a o re nko wa re ke ka moka diarateng le wene nko bereka ka moka gae ka mo šula no koko bana ba hloka thušo bana ba berekile ene ka mogo ba berekang ka gona ke gore ba go tlaiše go na le batswadi ba bangwe ba berekile gore ba kgwe lekhula go balabala lerumo bolwetši ke taba palabalo ya gore bana ba bona ba tlaiša wa ikwešiša gone bjale koko go hlokofalela ke bana gore ba hlokofala ba latlhegela ke mogopolo ko mofe ngwane a sa leng right gona gape modimo ba le mo go tšeela dilo ka moka ye mongwe yena ye o kila kry-a accident a tšhelete tša gage solo le gone bjala re di tseba yena ye a šetšeng kwa gae kua re tla mo kopantšha le boramolao ba tla mo thuša ba tseba bona gore tšetša batho ba ba kry-ileng dikgoba ditšhelete tša gona ba di sepediša jwang nna ke tlo go thuša ka lapa la gago le le welang ke mathata o hlokofalelang ke bana go sa be le boroko wena o sa robale monno wa gešo o hloka banna ba magaleme bana ba go swana le ba ke ba le swantšeng ba tle kua ka mokibelo ba bukele ba bo bona gore re tle re kgone go bolela le bona ba tsebe gore bophelo ke eng ke ngwana gago sese ke ngwana papa ge o kae o gona mara ke sa dula le ena mara wa tseba gore o rwele boima bo bokakang wa tseba ge ke thoma ke mmotsa o no ra na le ena ra bolela ke tsebe gore ba bolela gore jwang ke mmotsa o no ra ona le ena ra bolela motho ba fo gabotse ye go tshwentšeng kudu ya go dira rona po kgoga o sa tlo sa ba le nako a dibuka ke eng e leng gore ile ya go tshwenya kudu mo mogopolong ka go botsa maaka gore ke eng tshwentšeng ke file go bona šetše ke kgoga nna šetše ke betaba le nako a dibuka šetše ke tlala strata le bagotsi okay o kgoga ka tšhelete efe o bereka eng ke bereke no zula o zula jwang so gabotse le ke sena le dilo so a ke no ya go ditšhomi tšaka fele ka tsebe gore tšhomi tšaka ko kry na le tšhalete no ka dimišana le ka diaparo tša gago tlo kry-a file bakgotsi diaparo mmaga o mrekela diaparo o tše aparo tše botse o nne ya bakgotsi mokgotsi a ka se dula sa gore e selo ke kgopela ye koko mpatameletšeng o hloka thušwa mohutamang bafo ya sekolong dilo tša ka di sepele gabotse ga di sepele gabotse o a feila ya ka feile ke mang o motshepang gore o ka dula le yena kua sekolong wa barutiši ba e lego gore ba go ruta banruta o bonang o ka re mola go barutiši ba ba go rutang o ka dula le yena fase wa kgona go bolela a bona ba gona mara ba ke sepelang le bona no ga le bona ba fo tshwana ga ba se rate le sekolo no a ke re bana ke ra matitšhere a ba gona ke teacher-o mongwe na le gompotsa gore mo ke palelang ke tle go yena ke mang ke Mr. Nkosi wa bona go nyaka go loka bafana ne tipe e gausi le Mr. Nkosi
se o tlo go thuša o tlo go ntšha ka gare ga mathata ene ge o nyaka go loka o le ngwana sekolo dilo tša gago di sa sepela ga botse o tšhaba go bolela le se wa gago mongwalle lengwalo mo tsebiše mathata gago ene mo bophelong go na le ditšhomi tše dingwe bafana o no di tlogela ge o tlogela setšhomi a go hlokege mmithini ebile a go hlokege gore ba re o kolota mang gore wa tlogela wa kwešiše gobane go ka se tlhokomele o tlo swana le bo malome yago ene ko wena o ka thušang bo malome yago ke nako gore o tsene sekolo no a se nako gore ba re wa mmerekong nako a sebe ya go dumela gore o ye mmerekong ya batho ba nako e ba dumelelang go mmerekong ba palela ko go mmerekong so ke tlo go thuša re tla nyakana le dinamba tša ntate Nkosi ra bolela le yena and then ra make sure gore o a go thuša then wa kgona go phasa then sesi e le go mamago o bone dilo tše dintšhi kudu ebile o kgopišitše ke dilo tše dintšhi kudu sesi dilo tše ding mo bophelong re a di tlogela gore modimo a kgone gore fa ditšhogofatšo ge o lahletše mathata a gago mo go rena re tla bona re bereka jwang ka ona akere molwetši wa leng gae a lahlegetšeng ke mogopolo ke tlo ya go dula fase le mogala boa ga malefo ra bona gore re ka dira eng gore re mo thuše cause molwetši wa go lahlegela ke kgopolo o kotsi go dula le batho ka gae a ka tshuma a ka le bolaya a ka le gobatša a ka le tsentšha ka gare ga bothata bo bogolo ba gore a thome batho le tle le feleletše e le gore o le bakela melato so motho o kgopolo wa gage e seng gabotse o nyaka rena kgopolo tša rena di leng gabotse gore re mo naganele go ne ngwe le lelang ka yona le right le go tsofetše alright ba fo go ne ngwe le lelang ka yona o sharp alright wa tseba go nyaka go tlogela go tsuba santse o direng ke go fa taelo ya mathomo ka se ka tlosa o reka ke taelo ya mathomo ya bobedi sepela kgole le batho ba dirang dilo tše wena o sa hlong o sa nyako di dira akere ya boraro re tlo go phethela ditaelo akere then le dibuka tša gago ra di phethela ditaelo akere dibuka ga re di phethele ditaelo re ba re o tlo phasa wena o sa di bale re direla gore batho ba ba go dirang gore ge o swantse o sware dibuka o sware ke boroko goba o no lapa goba go tle lwetši ba hlogo mo go wena botloge re go riela gore o be le lerato la go bala dibuka tša gago akere so mama gago a ka thaba kudu a ka bona o fetogile le nna nka thaba nka bona tšhentšhitše ke ena le ngodi wa ngwannyana ke tle go lotšaka ke ka moka fela mara awa ke bona ba tshwantse gore ba nkuke bommabo ba paletše ke paletše ko ba itšhapele bona ke bona ba tshwantse gore ba tle ba kuke bommabo o tlogela neng go tsuba mfanaka bolela nnete ka gore kua o dulang gona batho ba go tseba ene ke nyaka gore ba e leng gore ba go rekišetša ba se ka tlho ba sa go rekišetša o ba botse mo gore ba se ka tlho ba sa go rekišetša ba botse le sa tle nrekišetša and then botša le tšhomi tša ga gore se ka tlho di sa go tsubiša ba sa tle ba ntsubiša ditšhomi tšaka le sekolong ka moka magaeng alright fetoga mfethu lo tša gago di tlo loka di tlo ba gabotse kere le rena re tlo go thuša kere ya mama ngwana o emelela ke motswadi a monyakela thušwa kere go tlhoko ke tima le malapa a batho gore ba diriša ngwana gago eng motho wa itiriša kere and ga a nyako tlogela a gone fo mo a ditladitšeng o ne o tlogela nto a thoma bophelo ba gage ba ba gabotse so re tla mo thuša monno fela bana ba bantšhi ba nna ke ba thušitšeng ba go swana le ena be re ba tšhentšha dikolo mo ba tsenang fela ge motho ke re o nyako tšhentšha o tla no tšhentšha re ne baleli ba bangwe ba bobedi ge taba tša lena di kwagetše ke nagana gore re tsentšhe bona maubane ka nnete moroka a balokologe ebile meetse a bela ka mola ba tšhoba yona Authority of South Africa e le go ikasa mo addresseng ye private
Jams like this. Shuba Kibonika nonyana yela mankaganyani Nonyana badoi La palesuke marobe Kautaka silo sela sa motswadi waka Ale limite la gare Morwalo wo buima Shuba shuba Kijwale kanaga ena Ignorile pula te Na kikalelo Masaribaga Kweta jwale Manoba, Anganya.
dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio bošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare mankgakganyane ka Uncle Mozondi ke se sengwe a sa diopedi tša mo gae go tšwa ka bona lefatseng la Rathoke a gome re a leboga molli wa bobedi a šo o gorogile morokang ke o motamiše o mo amogele semmušohle prof ya ke a go leboga malome ka kapa mmagorena madumešia wa go tšwa go phahlong mošweu le diatla le kae kae nna re gona ntate malefa mo lokišetše maeke le kae mmagorena re gona le kae re gona mama o tšwa kae gae ke tšwa magaung o tšwa ka magaung age ke ba ga mang ka magaung ke ba ga phahla mohlaka ka leina ke mang ke Rosina phahla mohlaka ke Rosina phahla mohlaka a gona molato mmagorena thietša malome ka mola o tla go fa melao ya kgašwa kere thank you aga a re leboga mmagorena re kgopela gore founu e be silent fawe sa bobedi re kgopela gore o seke wa bitša maina a dingaka baprofeta le dikereke mo moyeng ka maina baagišane ba gago seke wa ba bitša ka maina se sengwe gape ditlaišego tša gago di tseba ko wena tše e le gore di go tlaišitše go ba go fihla ebile o bona pitšeng tše kgolo gore e ka ba tharolo ya mathata a gago wa re ngwalela wa be wa goroga jwale o no re fa ditaba tša gago gabotse ka moka ga tšona di feleletše ebile o bolela dinnete ge o fetša wa araba dipotšišo go ya ka mokgwa di tlabeng di botšišwa ka gona se sengwe gape mmagorena polelo e ya hlomphiwa moyeng go ne le mantšu a mangwe le wena o no a kwa ga a etšwa gore a lomela ga a swanela kapa go lekana tsebe ya motheletši jwale ka ge sealemoya se theletša ke batho ba bagolo a le ba bannyane se sengwe gape dilo tše ke di-camera mmagorena kere re ya kwana o se kwa makala wa rena jwale ke lebeletše keng ke di-camera ke tloga ke dumela kudu gore ka kua mogaung MCRS e ya swara le itheletša ka 96.3 FM ka nako nngwe le bogela mo difounung gore ke balli ba kae le ba kae be ba bolla so jwale le kgone le bona ba le o hlongo ba theeletša o ba bogela le kgone le ba theeleditše le go bogela wena lebaka la gore di-camera tše di be gona ke lebaka fela la gore go ba le batho ba e leng gore motho o tla mo pitšeng tše kgolo ga a fetša go tsamaya wa hwetša ba mo tsentšhitše mantšu ka ganong ba bolela le dilo tše ena a senkeng a no di bolela jwale e no ba bohlatse fela mmagorena ba gore o re go o bolela mo ba geno ba be ba go bona ba go theeleditše ge o nyetšwe ba bogadi ba gago ba gona ba go theeleditše le ba e leng gore ba amega bophelong ba gago ka tše botse le tše mpe ba go lebeletše ba go theeleditše gomme ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga mmagorena a ditle a thobela ka kgasong thobela ke tla thoma ka go dumedisa ntate ka kapa ka dumisa Dr. Moremi ka dumisa le ntate Malefo le ntate Makubu ke dumedisa le batheeletši ba motse radio ke re dumelang le mogala bo mongwe ke yena a re thušago ka mo ba re ke Makua nko o motamiši le ntate Makua ka mo a dumele thank you nna ke le Rosina ke tswa lefatshe la mogaung ke tlile ka mo kgašong ka baka la mathataka a ka gare ga lapa laka le ebile go ka ere le sebaka se ke tšuleng ka gare ga lona ka baka la go se robalege ka gare ga lapa jwale ka kua gare ga motsola ka dilo tše di thomile ka 2023 ke thoma go bajutšwa ke ngwanaka wa bobedi wa ngwanyana a thoma go wa sekolong mara ga le ka mogae bo a sawe a e wa sekolong always ba mpitša sekolong ka la boraro go ba la bone go atla le mo ile gore ngwane la o thoma le go wa la boraro la bone jwale a go ya a santse gore ba re beke tla go batla ngwala di-exam
ngwana jalo o thoma go wa tšatši le lengwe jwale re moemaemiša re miša kua le kua ene o wa tšatši le gore kore a ba re sasa e ka moswane wa kore wa hlakahlakana le bošego jo la hlakahlakana jwale ke tlo mo tšea ke mo iša kerekeng Tsoko ya Gauswi ka mo iša mo kerekeng a wa ngwana ba le busy ba mo phethela le nna ba re ba mphethele ka re dilo tše di mo ngwaneng di tlo tloga di tlo tšhabela mo go nna jwale le nna ka phetha ditaele be ke sa ba jwa ke tsena ka gare ga yona kereke eo be ke sa ba jwe mara ke le go thoma go phetha ditaele tšela ke thomile go phethela ke moruti Tsoko a thoma re phetetse matšatši a mabedi go atla baruti ba bangwe ba bararo ba tla ba re phethela ga ba re phethela mola ola ba re phethela mathomo a emela kua thoko a hloebile o ka ra a ne taba le rena o ka ra re tsebe ra phethela ke bale a ba ntse ba re phethela mola o mongwe a tla mo go nna wa mpotša ra santse re le phethele wena re santse go phethele 7 days e le gore o nkhweditše ke na le basadi ba bangwe re dutše a re wene tlhamo a re lena ke santse ke le phethele 7 days a re phethela mola ntse a re o retša a dira tše ka moka a re ga sa dira tše ka moka nna ka thoma jale ke a thoma ke a hlakahlakana melo a ka kore ba ka mogomong ke a siswala ngwanola le yena ba mo phethela tšatši le ne ba mo phetetse ba bogohlile ka santa ka morago ebile a etswa madi na pile a wa se bothata ngwanola jale a thoma o tšhabo ya kerekeng nna ba nretse ba rawa o santse o tle frogo ka 7 ke hlwa mosegare ka moka ka 7 ka 12 ke swara dithapelo ya mantšibua ke boela ka gae ka re be ke kwa bohloko ka re ke nya ka re ngwana a fole go ba go atla le mo lorwa le bile ke santse ke amogelo ka gare ga kereke gore ngwana re ga ya sekolong a be a ne tšhireletšo ka ge nna mmago ke tlabe ke tsene ka gare ga kereke ka amogela ka kua gare ga kereke ela ka tsena and then jwale a go ya pele ngwana la tshwasanya go ya kerekeng nna ke swere ke ya kereke le bana ba bannyane tšatši le lenkile kerekeng ba ntse ba mphetela na taelela ya matšatši a 7 ba mphetetse matšatši a mararo la pile le la bone le ke go hlaga lehu la kereke wa go tšela jwale santse ba gaole tabela ya gona ya bona ya 7 days mara ke ba jwa ke thomo teka le ge ke sepela ke ikore ke iteko rawa a go sa kgonega na pile ke ge moruti ola e tla mo go nna mpotša rawa pele ka re tlo ya ba busy ka taba tša di-funeral ke tlatle ke raga ke boa ka tla ka go phethela mara nrela rawa gape jalo go santse gore ka re lapa lela la gago le ne bothata jo bogologologologolo santse o nyake ditaelo tše di itseng gore re go phethele ka mogare ga lapa re tšhume re direng and then o dire re bereke ka rawa ka dumelala le ena a boa gape mo go nna a re iše wa tsaya ka mokgwa go leng bothata ka bona ka kua lapeng la gago o nyaka re o nyake boloko jwa kgomo ya pogo ebile ke morale ke rawa moruti o rare jale ke o tšame ke šetse kgomotse tša batho morago ke lebeletse gore ya poe dira nna ke tšee a re gape go bothata ka mola ka tlogela a tsamaya a boa gape ga a boa o nrela rawa gape jale go nyaka re o nyake le boloko jwa kolobe ya pogo ke rawa jale moruti jale aowa a rao ye o se ka tshwenyega ka yona nna ke tlatla le jona ka rawa go ne taba re o nyake le tše dileng ka rawa ke a go ne taba ka nako eo o tse ke ge kore ke tlhakatlhakane ke le ka gare ga kereke tšatši le leng after ena mpotša tšona tšeo ka hlakahlakana ke le ka gare ga kereke ka re ya ke hlakahlakana mola kuruale ke ne bana ba bannyane ba ola o monnyane ba sane 2 years ola o mogolwanyana o ka re ba ne bo ma 7 years ke ne le bona mola o monnyane ke santse ke mmelege ke dira jale ka hlakahlakana le mo e le gore kore ga botsebe ke sene maatla ke hwile mphapa ke te tshwara so ke sa tekwe ka mo sefatlhego ke hwile mphapa ke ge jale ke ya go baruti ke ba kgopele ke ba botse ke re gape jale nnape ke hlakahlakane ke ile go nwa taelo e itseng ka hlakahlakana ba rawa e nwe ga kudu gore a re ya go bereka
ka no taelo lwela a go apala jwale ke ge ba mpha engwe ke dira ebile ka ra a ke founele gae ka founela mma ke founela mmaka ke mmotse ke re gape jwale ke kerekeng jwale ke bajwa mola ile gore ke tlogetse molwetši ka gae jwale re tlo ba balwetši ba babedi bana ba bannyane go tlo riagalang ka bona ene a ke sho gore ke tlo kgona go ya gae ke ge mmara wa gona re tla a senke a tšeana kwa ra wa re tla a wa ka dula kwa kerekeng a ke ntse ke dutse mola ke ge mmelo a ka nkare wa hlarologa ka te kgoga ka fihla gae ke fihla gae be le bo mantši boanyana bo mma ke ge ba tsena e le mmaka le moratho wa ka le ngwana sesiaka e ba fihla mola wa ke ge ba mpotsa ba ra wa re fitile kerekeng tsoko re go nyaketse ditaelo entene tse ding re di phethile tse dintse ba re wena ka moswane o tle kua o tlo o phethe ke ge ke re aowa ke tlo ya ka moswane ka nnete ke ge ke tsogela forogo ke ya gona mo a šala le bana ba khwele ngwana sisia ka moratho wa ka ena o boetse morago le semetseng awa ke sepetse ke ile mo ge ke ile mo ba mphiletše ba mphileng ge ke boa ke a phetha ke santse ke re ke le busy ke phetha ke re ke o hlapa ka tše ba mphileng ba re ke hlape ka tsona ngwane wa ka wa go a thoma hlakahlakana o pshikologa mo fase o pshikologa ba ngwana sisia ka ra wa mma ngwana gape jwa le ngwana motho shu a re tla ba ka mo wa tukologo wa tengwaya ba re wa hlohlonela wa tengwaya mola le go feinta wa feinta pele ke fetša mola ke ya ka mola ke re ke dira jwale o nyaka le go tswa ka mojako o nyaka go tšhaba jwale ke ge jwale ke rawa jwale ka mogore ya ga ke dira tse dintse le gore ba mphile tsona ra robala ka moswane awa mmaka ke a mmotsa ke re gape kua kerekeng ba mpoditse ba re o ne ditaelo solo ke tla ba ke tse dingwe ebile e le gore ke botsišitše moruti o a go thoma go mphethela kua kerekeng ka re e gape jole ke tla ba ke ditaelo tše ntša baruti ba geno gore gane wae ba mpha ditaelo tše so ka re ka mokereke o ka re ga di berekišwa a re yei o ba hlokomela batho bao banna ba bagešo ba thomile dilo tsela tša bona gape na a re o bile o seke wa di pheta go ka thoma wena wa di pheta taelo tšo tsore lapa la gago le thunkane a wa ka mokwa ka ra nka se di phete a ke fihla ga ena ke botsiša mma ke ra mma gane jwale ditaelo tše gane ka mo kereke yeso ya bereka rawa a o nrela rawa ge le gore wena wa o nyaka mohlomong di tlo go thuša tswela pele o di phete ai ka ra ena ke kwelela la moruti a nrela rawa o tlogele dilo tseo di ne mathata awa ke tswetse pele mmaka o bile gona kwa go nna ba gona matšatšana be le December ka nako a gona mogala jwa go se a santse ra tlatle gae for December mma ke ga tlo tsamaya ya gae a sepela ya gae ga le kwa gae o fela founa re mara jwale le tsogile jwang gore ya ga jwang ke ra awa jatsile wa founa ka ra o hlwele a re tshwenya mosegare a iwa mosegare e sha ke tsore o tlolela gore ya ga jwang ka yena ke ga re awa gona ga ke boe ke kgate mohlala jwale wa boa gae ga boa molawa ene ga buile go ne ntwa e riago o no boa o tlo no ba le rena mokgwa gore selo ge go ngwana a dirang ebile ga a tshwenyege a ne taba a pele ke ge a ke ra a gona taba nna ke pheta tše ke di phetang ke tswela pele ke ya gona mola kerekeng ke ya go rapela ke dirang a pele ka re mola jwale ke ntse ke ya gona kua kereke tšatši le le sa le forogo ngwane o monnyane wa ngwannyane o tsoga nrela re mama gape ke lorile mokgaladi o mongwe a mpotša a re tsele o e swereng ya go ya kerekeng ye o tlo hwa kere ke tlo hwa gore na o nretse ka mokgwa re tsele o e swereng ya go ya kerekeng o tlo hwa ba go baletse matšatši ba re o šetse ka 47 days jwale ke thomo o tshoga ka nako e mma o sa le gona mo gae ke thomo o tshoga jwale ke botša mma gore ai o ka se reyege selo a se bona modimo batho ba bona ba jwale ke thomo o kgaotša go ya kerekeng ke dula ka gae jwale ke sa tseo jwale ke kae jwale a pele ke ge mmaka jwale a tlo re a wana jwale gape jwale ke tlo sepela jwale
ka ra wa sa tsamaye mogala jwa tle pele mogala jwa ke ga tlo tla a tla gae a fihla gae mmawa a rawa ka moswane ke tlo sepela ka moswane o la mma a se sepela rawa ke tla sepela ka tšatši le latelang ke ga tlo tsamaya ka tšatši le latelago na pile e le gore le ya go se tsamaye ka lona bošego jo mogala jwa ga a fihla a re santse re robale mpeteng mogala jwa re ke namela mpete o re gape jo le matheka ba a fologa emele kua a kua le gabotse a namele gape a babelwa nna ke tlo re ke a robala ka bo matho 12 kua maotong mo mpeteng kore go ka re go tsamaya ntong e kutukutu mo maotong ka mogare ga mpete ka re aowa ra bona gore bjela re no fologa mo mpete re a le mo fase re ala mo fase ga re adile mo fase re robetse nna mo go nna kore nkare ke ba ka gare ga metsi so mmele wa ka o no ba lamo kore kare ke pala ko ti chicken alright a re dire so ba ka mogau mogala ba ka go kae o ka magoe o mmoditse gore o ema ka maoto bana ke mmoditse ba ratile go ka ba gona jwale ka re o tsamaile ore le ne bana ba ba kae modimo le shegofaditšwe ka bana ba ba kae re na le bana ba i4 le ne bana ba i4 o sa dula ka ga gago gane jwale ke tswile ke ile ge ke tswa ka kua gae ka kerekeng e itseng o tšo dula kerekeng go thoma ngwaga go feta ka mmedi alright sa le o gataneng ka ga gago ke fele ke ya gona ka ga se be ke go feta ke a tswa ke lo fa ka mohlaga se mara ge ke tswa kua ge ke boa kore ntwe wa bajwa ke a bajwa go ba le wa ke robetse bošego go ba le moyo mongwe tla mo go nna na pile kore go hema selo ka mogare ga ka dilo tšeo di bonang a gone nako o kwang o ka re ka mogare ga ditsebe gone mantšu a bolelang lentšu sa le la bolela ka nako e before go tlo thoma dilo tšo ke kwa matswala ka bolela ka mo ditsebeng be re no dula so ke ne le mogala jwa ka a re wa tsa ke epetse moleko mo thata ka mogare ga lapa tla le laetša o kae matswalago matswala ke gona wena le yena la boledišana go bile mathata be go nyaka ga botse mogala jwa go šwa le gona a tla ditlhalose ka re le yena kore ba rogane ka mogo kore ga botse o rogile morwago a ba mmotsa re nka be ke tsebe gore o tlo ba bloody foloso be ke tlo re o sa le lerere ka go lahlela kua ga o ntšha ka go lahlela kua re ka o se ka tswile o tsene ka moga ka go tsena batho e se go dilo tša go tshwana le wene and ntho e diregile after kore ga botse mogala jwa gešo o godisitse ke step father jwale ba nyaka o lokiša taba tša gabo ka ra re ntse re sepela ba ra jwale ka mo motseng o le bitša ka gamang ba re ke ka gamang ka mo le go bitšang ka gona jwale santse re a lokiše taba tša gabo tša ntho ba santse re a tla dira a change fane ka mokgobo ba nyaka gore go be ka gona a bolela le step father sa gago sa dumela a ba bolela le tatago a dumela rawa ke tlo go thuša o la rawa mara ge e le gore wa dira kore o lokiša tsona tše tša geno tšeo go ne ditseka tše le gore santse re tatago a di dira re bele ka re tateno ba motho mo a buta re nna ke tla ke a tetlama nna ke tlo dira dilo tše tate di nyakegang mo go tate ka mo a raga ga go ne taba morwa tswela pele a santse re go direge tsona tše ka 2021 wa tlhokofala ena tatago wa madi ka July mathomong a kgwedi mafelelong a kgwedi ka di 21 wa tlhokofala step father ba tlhokofetse ka kgwedi e teng jwale ya ba mathata mo le mogala jwa go ba santse kore ba santse ra dire mo phaso o dirile mo phaso ka Good Friday ya 2022 o dirile mo phaso le gone le Friday ka moswane mantšibua mmagwe a founa ba rogane go rogana ba ne di recordings tša gona di no dimela kore go liwa ntwe nngwe le gore a ba bolela le gore o tlo gwa o sokotse and o tlo hwela tronkong le phahla mohla ka molaileng phahla mohla ka ke tate
ko re go no shasara ka nna ke kwiše gore gabotse gore ya ga botse ge ke go theeleditše go na le ntwa ya bogadi ba gago ntwa ene le ya loišana and then le loišanang wena o tšea gore ga o nyakiwe goba a o nyakiwe nna gabotse nka no gore ke tšea gore ga ke nyakiwe ka baka lang ga re ntse re tsamaya ka mokgo mogala jwa gešo go ne mosadi o le rwa mmetse gore a nyale ke ena ene nna ka moga gešo maaka le malome a ka ba ile ba kwana ka nna mara nna ba sempotse ba kore ba nyaka re ke nyale ke ngwana malome ba fa ngwana malome a ka difounu tšaka gore a mphounele a mpotse a dire ba mmotse ba ra wa re boletse le yena mo founele ke ntse ke dula le yena mogala jwa ka mara a sa tswa a dira selo ba ra mphounela ga mphounela mola o re khasi ene le gore ke kgale ke sa bolele ena ne motho e ke e mogolo mo gonna ga ke sa le monnyane ba šetse ane mosadi le bana ba bagolo jwale nna ke ne makala motho a mphounela ore e khasi gore ya ga jwang e monna gane ke re wene monna wa mphounela o tsere ka e founu tša ke gore gana ba bolela le wene gape ra kgadi le malome yago mara ema pele ga jira ke kwele o ka re o re ba go file di-phone number tša gage ba file yena difounu yena a mphoune nna ke a mmotsa ke ra na o di tsere kae a re gape gana ba bolela le wene ra gadi le malome yago ba re ba boletse le wene ba re nna le wene re be monna le mosadi ka re aowa nna ga re ba re yena o reng a o gore a re o laetswe ka mokgwa ora le yena wa e dumela jwale a senke ra kwana le yona jwale ba kore ba jwale ba re tlaiša ka yena tabeo ka re go atla go riega dilo tse ntšhi ka mogare ga lapa tša go swana le bana ba baka ba šomišiwa kore go ile go dira ka mokgo mma a sepela ya boela morago a šala go ne ba le mathata mmelo a ka go tsena dilo tše dingwe moyo mongwe o tsena ka mogare ga matsogo wa go tonya ka ba lam kore bjale ke sa kgone go phethoga bare ke ikwa go tsena moya ka mogare ga diatla o tsena moyo la wa tla wa tswa go etswa ke a o kwa go tswa napile ke ge ke boa ke phaphama go tloga mo ka thoma go potla ke potla ke sa khutse gore ke re ke badimo go ba go ke a galang jwale bana ba ka ge mma sepetse ba šale mogala jwa a tla boela morago ka šala le bana ba babedi ba jwale ba šale ba mpotse ba re mmama gape nne be re tšhaba go go botša ka nako ene o sepetswile kerekeng kae mo ba go nromela ba re ba ile ba re ketle ba re mma o tsene ka mokamoreng ya lena ba dutse mo mpeteng a dira dilo tša gagwe o tsebe mepete jwale ke bolelang ka yona re itšhumile ka moka mepetela e be e phela kana ge ba re mma ba ra mmago goba ba ra mmaka ekwa ke mmaka o jwale moroka ba butša ka mepete ya go phela nna ke arabegile mepetela kore ga o inamela go ba le gabotse ne be ikwa ke nna ke nnoši bana ba bona dilo tse be ba di bona nna ke di bone ke nokwa mara mpetoge ko nka o robalela mo fase go a kwala go selo se a muba ka mogare mepetela ra itša ra itšhuma ka moka ra itšhuma and then jale bana ba o monnyane o ge ba ile sekolo ka moka ke šetse le yena o šala mpotsa a dutše fase ene be sa le se senyetse 2 years a re mama tse ba re mma a go rate ke re ngwana ka mma a nrate jwang a raowa mma gore a ditšhila fela ke re o dirileng o raowa o sa phela mmago mmaka o sa phela kgaitsedi yaka ye o ka re tshwantse e boe ka labobedi ya e tlo nyaka batswadi ba gage mathomong ge o be o hlalosa o be o hlalosa ka mokgwa e leng gore o ka re wena le mmatswalago a le bone dilo ka leitlho le le tee ebile yena mmatswalago o ka re kuo mongwe ba ba diang gore bophelo bo thatafe ka lapeng la gago jwale go jwale ke kwa o tsentšha le mmago ka gare nna mathomo be ke nnagana gore ke ka saetela gane ke ka molekamo ekwa o be re nna mmaka be ke mmotsa ntongwa le nngwe ola ba sa tla ka mogaka mara ola a etla nna re tepotsa re ra wa re tlo llela mo go yena jwale dilo tša re llela mo go yena go ba le ka mokgwa yena a dirang ka gona ka re ba re o re reketse dinoga
o faketse nna nogo a fakela ngwana o la ka yo la a wow ba rena mo faketse kutukutu a fakela le bona bana ba no ga tsela kore o no re o dutse no kwa go tsena selo kore o go tlhole khane itsene ka mogare ema pele e tsena ka molomo goba ke semoya o no re o dutse wa kwa go tsena o tsena selo wa go tlhola gore re setsena ka gare okay jwale nna tabe ko rabse and then go nwele o dula ka ikgaitsela ka gore ke kwele gore o tswele ka gagago ke tswile ka kerekeng ke dutse from May ke thutile be ke ya go feta le gona ka mo kerekeng jwale o tse bana ba ka be ba tlhaka ka re wa ngwanyana o gotse gore a dira thiba ditsebe a lla re gape mama sesi o bolela ka mo ditsebeng ba ntshega ba sega ba re le gona ka mo re tlono le light tsatsi le leng ba ile ba re le gana ka mo kerekeng ba bona noga ga ba bona nogela ngwana ga re kereke o wa ngwanyana a lebella ebile o thiba matlo o re ke bona mmaka wa ntshega magolo age wa o re wa mosega and then o bona le sesi ya gwe o dutla madi wa lla ena o la leng kwa gae and then ge o be o thuthile ka gae o dula kerekeng mogala ba geno ga ba e tswa magweng a etla gae a tlo bona bana o be a etla kae be ke ya gae okay be ke ya gae ene ba dira gore kore ge mogala jwa go swa santsera atle ke a matšatšing always ga santsera atle ke a matšatšing ene ga tsamaile kore ga tsamaile nthwela phofolo ya bona ba itsenya mo go nna di jwale ka noga ga botse ke yona noge e kare kore ya kwala nthwela gore ga botse ke yona noga ka re le bana ba ile ba nrela ba ka nako ngwana wa ka ke sa jo ke misha kwa gae ba nrela ba re o wa ngwanyana rawa ke bone sesi le mosadi o mongwe ba go apesha letlalo la noga ene o ile go bolela ka mokgo ka re ge ke te tshwara so kore go kwala mo mmeleng mo letlalong ka mogare go kwala gore ga se nama ke letlalo a sona selo seo jwale ngwane o monnyane ena ba mo šomiša ga kudu kore be ba dira gore a mpajwiše o go bajwiša jwang ngwano kore o ne o tla mo go nna ngwang ga ka re mama ke a go rata a pila a fetša a emele kua thoko a re mama wa bajwa ene o bolela a sega so mama wa bajwa nna ka nako a ke kwesilo ke tle ke thome ke change ke re ene ke bajwa boserase jo bomlo le gore go tsele gore ke sa tlo kore ga ke kgone o dira selo a fetša a lle a re mama ke a go rata nna ke re gane wa o dira so wa o dumela ba go diraša so gore a o gape ke mosadi o kwe ke yona tokološi ba itlisitseng ka molapeng e kgone fetoga noga e kgone fetoga mosadi ena mosadi o ba re ke mmatswalake kore e kgone ba mmatswalake e kgone ba morwedi aka ene wa gowa noge jwale a kere mosadi ba mmitša ba re ke mosadi bona ngwane o ba mmitša mosadi a re mosadi o re ko go bajwiše napile a fetša re mama wene ga o bone selo nna ke a bona basadi ba le ba bantšhintšhintšhe ba mohwelere ke kua gae ba phaphathela matsogo ba sega ke re ba sega gore ke a kgwana ba re aowa gore one wa bajwa ba phathela mma matsogo ka re o go bajwišitše kgaitsedi ka gohle mo o tsamaya go gona ga gone mo ba ileng ba go botsa rone badimo ba mpoditše ba go boditse rone jwale problem ya gona kore sedimo ga santse se tle mo go nna se mpontšhe ka nako ngwe tše le gore di bohlokwa ke a di bona a di santse se tle se mpontšhe batho ba ba ntšhilafatša mo mthong mo voice-note ke boletse ka taba gore ba njesa madi ka semoya wa ba bona kore ntho ya bona ya tla e butswetša moya ke a kwa gore bjale a ke re ke tshwa ke madi motorong le gane jwale ke be ke dutse mo le bantira madi ka emapele so go o dutse ka mo reception
and then wa tshwetse kae madi a gona ke tshwela tishung o bona gore mo tishung mo ke madi ke madi le mohlapologo e ka yona tishu wa gona ke beile ka mola ne madi le mohlapologo like ga re robala re beile pakete ka mo mohlapolo ko re furogo ga ke tsoga ge ke khunama ke rapa ke fetse go rapela ke a potla mohlapologo o potla mohlapologo le mantle kore ke a tlhaka kgaitsedi aka a re kwane o potla mohlapologo ge o potla o kwa monkgo wa mohlapologo le ge ke dutse so ge e se madi ke ona mohlapologo so go nwe le go le ka mola reception ka mola e go dira ga letsento wa be wa re ge o tshwela mo toilet papering wa bona gore ke tshwele madi go nwa go ra re ba sepela le wena mo sepela mo gotlhe mo ke sepela ene ntho gona ka nako ela ke sa tswe ke ya ka kerekeng be ke re ge ke tsamaya mo tseleng e tsame re ene re ke tlela ke kore o ka re intšheka ka moyo mongwe wa go tonya ka mogare ga ka kore nka re ke tšele so ya go tonya so kgaitsedi taba tša gago mane ke tše thata ke bona gore re swanetse re te kopantšhe le mmatswala gago le mmago gape wa bao ene mma ka ena be ke boletse le ena ka mmotsa ka rabile le mathata nna ke leng ka gare ga ona nka se kgone le lebanya so kare o ka se re ba go botsa ba re gona le tau mola ene le wena o bona ka matlo wa wano e lebanya bothata jo ke ne le jona kwa a go ka mokgomong tša gore ba re le tlo gore batho ba tlo reng tseo jale gape nna ke a tlaišega jale gane jalo nrela re nna ke ditsene alright ke morela ke re gape go ne kgonagala gore ba ka go founela re nna ke ditsene mmago mmaka mara ba dumetse a raowa gape jale ga o tlaišega ka mogogo ka one re no hwetša thušo ke rawa nna ke re dilo tše di riagalang ka re mo gotlhe mo ke sepela ba mpotša ene le nna ke a go bona mara a ke tse gore mohlomong ka no be ba go šomiša go ba jwang yena o ntšhitše lentso la gore awa e se go mmatswale go a ntšhomiša da ke be ke duma gore o mmatswale re se ke rana pa re molatofatša kudu ka dilo tša go swana le tše re tla ba mašaedi ene re tla ba phoso ke be ke duma gore mmatswale e go kgonagala batamele a tle a kgone tekarabela lebaka ke gore nna ye ke e bonang ke gore go tlo tlaišega mogala wa gago wa ba bua mama ke a ba jwa wa ba bua ene ka mokgwa ba buang bolwetši ba gago bo bonala e le gore a se bolwetši bo e leng gore ke ba maabane ke bonala e le bolwetši ba kgale and then ntongwe e leng gona ke gore lapa la gago le tlo thubega gobane ge o thoma monna wa gago a nyaka go go etela and then o bona lehlapo ye nngwe gape ye ke kwa mo go wena ke gore nto e bolela le wena ene ye nngwe gape ke e bona mo go wena ke gore o e kwa e sepela mo mmeleng ene ye nngwe gape ye ke e kwa mo go wena ke gore o lekile go dula kerekeng o nyaka go kry-a thušo e apala a senke ba go botša ka taba gore o ne lefofonyana a se ba go botša ore ge o dutse le monna gago ne o mmona e le moloki goba ntwe e go botša gore monno le yena a se moloki ke moloki e re yena ke moloki bogadi ba gago o kwana le mang e sa jole ka moka ba boetse morago ka moka sentse ba omana le morwage o ne mengwage me kae o ba jwa sona ke thomile 2023 mathata go swana le a gago ne ke bereka ka ona fela nka se bereke ka ona o nonnoši a ke tsebe malome ka kapa mo go nyakega batswadi ene go nyakega batswadi ba bogadi ba gage le batswadi ba gabo gobane motho a ba buang ke makoti
a re ka gore mmage o mo tšhentšheditše ke be ke tseba e le gore o swanetše a tle le yena o tla re fa di-phone number tša bona re ba founele and then re kwe ka bona gore ba ka kgona go bonagala ka labobedi ka baka la re dilo tše ke ditaba tše di serious moroka tše e leng gore ge e ka ba bogetše kapa ba theleditše radio go se tšwelele ga bona go tla dira gore dilo tše kgaetšedi a ka di bolelang badudi ba mo ba agileng gona ba nagane gore o a rereša and then ba thome go ba bona ka leitlho le lengwe jwale ke gabotse gore motswadi ya gagwe o swantše a tle ge e ka ba hloka thušo le bona ke re ka nako nngwe re ka no re batho ba motshwenya kganeng batho bao ba modimo le bona go ne le ba ba tshwenyang gore bona ba tshwenye yena a ke re motho o kgona go berekišiwa wa kry-a go jwale kore yena a bona mmage le matswala ge jwale ka batho ba e leng gore o ka re ga ba gabotse kgane batho ba modimo le bona go ne le batho ba ba šomišang gore ba kgone go tshwenya yena and kotsi moroka ko gore sese o bolela gore go ile go ba le agreement magareng ga mmage le malomage gore o swantse a nyala ke motswalage and di-agreement tša mohuta woki malomago o sa phela di-agreement tša mohuta o ke moroka di dia ke batswadi legodimo la ditlema ge legodimo le fetša go ditlema and then wo go kwanweng ka yena dilo tša gage tša marato go ba boima nakong tše ntšhi gore di tsamaye gabotse ka baka la gore ke taelo ntwe and o mokwele sesimane gabotse o a tlhaka bona o ile ga moremi o ile o nyaka thušo moremi o go botša gore o nyake boloko ba kolobe a poo o tlo tseba jwang gore kolobe ye e diileng jwang mo aowa ye ke ya poo ye ke ya tshadi ka gore tlatlošitše dikolobe ka morago o nyakana gape tabe le yonao kgaetšedi wa baiwa banna kore like tše ntšhi ke a di kwa malome ka kapa kgaetšedi wa baiwa mogala ba gage santše a be gona ba ga bo kgaetšedi santše ba be gona ba ga bo mogalabe ba be gona wa tsa kgaetšedi ya kane ge o le mo mathateng o ne motho o mongwe ga a šetše a baiwa o thoma go blama motho o mollo o mongwe ene go ne dilo tše dingwe ge ba go apeša tšona di dira gore like motho o mollo mongwe go mmona o mmone buela ka motho mobe ntwa mathomo nto e leng gore ba go fošitše ka yona ke ntwa go phela kwa e kgona go e bona re ya tsena e tsena mo mading a gago and then dilo tša go swana le tšeo di go batša mogopolo and if o ya go consulta ba kgone go go botša gore mo go na le mokgwa lefofonyane then ba kgone le treata o ka se fole because nna ke kgona go kwa o bolela gore mo go na le lefofonyane ka gare go na le dilwana ka gare tše e leng gore di laola sesi and ntho ba mmerekileng ka yona bokotsi ba yona ko ra inya ko mmonane monna ye nngwe gape ko ra inya ko mmonane family ye e leng gore e ba gausu bona e kgona go mološa le mmage e kgona go mološa le mmatswala gage e kgona go mmakela bothata bo bogolo ba gore a ska robala e kgona go mmakela bothata bo bogolo ba gore le bana ba a ba hloe nto sepela le yona ba bantši ba bolaetše bana e ba retse gore bolayang bana ba so wena o ka o nebile mo gongwe a sebe ya go botša gore tepolae ka gore o a hlaka serious o a hlaka so o bo le kerekeng o pheta ditaelo a e loke o tšwa kae o pheta ditaelo a go loke barutiši bao ba go file seporofeto moruti ya gago go boditše gore bao baruti a se bona so nna nka go thuša ka gane mara go nyakega family ya gago gobane mo go wena mo ke bolwetši fela o ko ntlhalosetše ka tšeo di kwang ka mo ditsebeng gantši di go sahlela nako mang lentswe le ka go le ka eno ba lona le fela la mmatswalake ge go tlo thomega dilo tšeko
jale nna ke ile a ke busa ka busa rawa moleko mothata wa re ke ngwanola ka mokgwa go thoma ka gona a ewa alright taba ga go le khazi le feditse bua nna ke moretse ka re go na le motho ke dulang le yena napara ya go ne bothata sala tlogela ka nako khane motswala go yena ba sa tsebe gore o ne monna wena ebile yena o ntšhitše magadi a ba sa tsebe mare le yena o ka re ba a dirišiwa monna modimo jalo o ntšhitše magadi le wena ba go ntšheditše magadi ene wena o ne ga gago jale e nngwe gape le gore ya ntshwenya yona maraenya ka ke nyaka mmaka ke mmotšiše ka re ka 2018 sala no mpha tuku ene jale be ke le ka gara kereke e itseng ene ebile ke jwa kerekeng ka nako eo e le Good Friday ke nameletse gona kwa gae jale ke ga mpha ke morele ke re isma ke gopela tuku a pile ka arawa ke tlo go fa yona nako ke bua kerekeng ka robala kwa gae furuga ga ke santse re ke tsamaya ke ga e tla le tuku tse pedi a le tlhatlagantse ebile eo ke morela ke rae man tuku a sweno ka go ba le tuku mma go ra re bo e tšao yene o tlo go e apara o dira ka mokgwe mamoruti a ra wa o tsebe ke o swere peke jwale ke tswa ka tšea ka no faka ka motho mara ke le kwa gae kwa go nna ke ga ke lebelela inte isa le tswalo ke ge bo November ke bereka diplaseng ka mola foromane nngwe ya motswa ka ntle ke ga nrela re ao o ena ga botse o rapele a no fela e tla mo gona mpotsa re o rapele ale a re do re santse re tle re tšhaise mmereko ka morela ka rawa wena o ne go no phela o mpotsa re ke rapele mpotsa re ga botse go riagalang ka re nna ke tlo rapela ke re ke rapelela a morela re mmago go fileng mo pelong ya ka gone o tla taba tuku mo monaganong wa ka ra o mphile tuku a re o tsebe ra ka sula go boditse selo ka tuku okay moroka o go botsišitše gore na ka kua bogadi ba ga go kwana le mangware ga o kwane le motho ga geno o kwana le mang ga gešo ke a bolela le bona dilo tše di go tlhagelang tše e leng gore go jale wa di bolela ka mma bona ba a di tseba thwi go ne le tše di batlabang le bona ka mma go lena go ba ko wena o nnoši bona na ke tsebe mara a buti ya ka o mong yena sale ka no bolela le yena o rawa tsena no mpotsa rawa mma gore na ga botse o ka re ba mo apišitše mogolo wa go tsoga bosigo nna ka nako o tsebe ke sa tswe ke bona selo ke sa kwešiše mara di ile ga di tswelela ka ke mo hlalosetša rawa ke ntwela be ke go botsa yona mara jwale tša tla ka mokgo nna be ke no tepotsa ke rai ke ntwane nnyane ke tlo ra ke tsamaya tša tloga be ke tepotsa ke re bile nka swile ka mmotsa selo ya kgaetšedi ya ka re tlo kgopela gore ge re le ka mola reception pele re kgaogana le wena o tla re fa di-phone number tša mmatswalago le mokgekolo mmago le mogala ba gago re ba letšetše and then re kwa gore na bona ba reng ge ka ba tla dumela gore ba tle ba te tlhalose tše ba di tsebang re tlo kopana ka labobedi moroka nko gate tlo go gatelela yela ya weekend ka mola ge ka ba mohlomong ka sesi o right no ya sesi ke right ke a leboga sesi ya gage ke tlo e tsena ka labobedi batswadi ba le gona ba ka mogaung re thušeng sesi šua ba jwa re nyaka meloko ya gabo re kgoneng go bona gore mo thuša jwang go thuša molwetši e le mosadi ba montšheditše bonnyane ke ngwetši ya batho swanetše gore ba bo batho ba gabo ba batamele and then le ba gabo mogalabe ba batamele magagešo ke a bušeletša ka mokibelo wo re tlile go fa batho maele mabapi le taba ya batho ba timeletšeng ke mabitla a gabo bona goba batho ba e lego gore ba tseba mo mabitla a bo bona a lego gona
ba no se nyake go lata Mokgalabe o ba tsebang gore o polaseng tša batho. Lebaka ke le ge Mokgalabe a le ka ntle re se ramolata a gone gore dilo tša bana di tlo loka goba tša batho ba bagolo di tlo loka mong wa fane a le ka ntle. Boipiletšo bo ke rego meloko ga etle e ko gore motho o latiwa buang gona ge motho a latiwa sebakwa e ba e leng ba tlo tseba koo. Ye nngwe taba ke gore go na le batho ba ba phelang ka malwetši a e lego gore ga ba kwešiše malwetši a bona. Ke duma gore re tle re ba thuše ka go ba fa tlhahlo go malwetši a e lego gore ba ka gare ga ona goba go le motswadi o ne le ngwana wa gago e leng gore o sahletše ke bolwetši bo ba bo bitšang gore ke ba sukiri, e tla o tlo tsebe gore ge bo mo thomile o ka mo fa eng. Batho ba asthma ba e leng gore ba wa ge e le gore ba thibana mola ga ba fetša go wa ba palela ko go hema e tlang le kong gore ge e le gore spray mo gongwe a se gona o se lebetše re ka dira eng. Nto re nyakang ke gore batho ba phele, nto re nyakang ke gore batho ba be le tšwelopele, nto re nyakang ke gore batho ba borena ba batamele mo re leng gona. Tabeng ye ya go lata batho e ka ba mamago o nyetše Modimo a šetše a mogopotše o kgorong tša gabo, ngwetši ge e ka dula ga gabo yona e ya senya, kgadi ge e nyetšwe santše ye bogadi ba gage. A se batho ba ba leng ka dipolaseng goba dikgweng fela goba bao e lego gore sa le ba bolokwa ba golegilwe fela goba bao e leng gore be e le bašomi ba mmaene ba ileng ba kgatla ke dimmaene fela. Ke batho ba bantši bao e lego gore dikgorong a senke ba latiwa ba kgona go tšišwa ga gabo bona. Tata go lena o boloketše kgole le mmago lena ka nako nngwe o bolokile ke mosadi wa le go monyala ba senga monyala. Le swanetše letle le kwe gore Mokgalabo gore a loke a ka hwetša thušo wa mohutamang a latiwe a tšišiwe ka gae gabotse. Re na le batho ba e leng gore ba šeile bana ba bona morago, ba šadile ba thotha, ba rekišitše metsi yela e šetše le lena a le tsebe gore ngwane o santše le direng ka yena, ke lena le ka tlang ra lefa maele gore ngwane o re ka montšhabuang ra mo iša ka gabo. Ge ngwana a le ka gare ga lapa o tla bola ko go bereka motse wa bo wa dula gabotse, wa rapela wa bo wa dula gabotse. Ge motho a nyaka go ya ga gabo o nyako ya ga gabo. Taelo ge e motšwetše ya gore nkišeng gae a go wa ka emang ka pele. Ene ge o dula le bahu ba batho ka moga gago o tlo ba le bothata gobane go thekga motse wa gago o fetša o thekga le batho ba e leng gore ga ba kwešiše motheo wa motse wa gago, goba ge o phasa mo la le phasang gona o fetša o phasa le batho ba e leng gore ga o ba tsebe. So go lata motho ke batho ba bantši ba e leng gore ba ka gare ga kgakanego, re nyaka go no ba thuša ba kgona go thušega ba ba gabotse. Ka Mokibelo 10 re tla be re le mola ga Matlala Ramošebo Community Hall, 10 la kgona go fihla la kry-a thušo, la kry-a mokgwa wa gore le tsebe gore ge le tloga mo le o thušega buang. Batho ba e leng gore ga bona balwa, di-family, balekani, bana ba motho, baagelwane, re agiša fale le katla ra tla ra le thuša la kwa gore bophelong motho gore dilo tša gage di loke o swanetše a direng. Tabeng ya ditaelo motho mo le mongwe a tlo tla mmola ka morago o tlo hwetša ditaelo.
tše di tla beng di lebane le mathata a gage. Ke a le leboga ba gešo. Difounu le no founela 079 170 9862 079 170 9862 ke nomoro ya mo e leng gore ba e leng gore ba tlotla ba kgona go buka ra ba beela madulo a bona. Fela ge re ka kry-a e le gore le buka llata holo e tlo tlala and then re tlo le beela letšatši le lengwe le re sa tsebeng gore taba ye ya go lefa maele ka go tšea batho e tlo baneng. Bale go kaone gore go le kgoro le tseba le tlo lata tate mogolo wa lena kgwedi tše ditlang le romele ba babedi batle bako. Malome ka kapa nna ke a leboga go sasa ke gona ka Groblersdal ba katla re tla ba thuša. Ke lebogile kudu. Re a leboga Professor Moremi motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le gona 96.3 FM babogedi ba letlakala la Dr. Moremi le ba audio ya www.mcrs.co.za. re lebogile kudu tsebe ya gago ka mešego fela ngwanešo o seke wa šutiša lenakana lewe ka lebaka la gore Clement Makena o atlakalanogo la masa a tseleng ka lebaka la gore ye ga itimi 24/7 365 ka gare ga tsebe ya gago e tidinya jwalo. Re a leboga motho ko te tlhokomela ebile wena modula thoko e poloke ka baka la gore ge e le gare